may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Ne, agre-ring man ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso, Mare. Apay, asino nga minday di aya? Secret! Anya? Ay, kita amang ano inton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day? Amuna no anya nga oras nga adda ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Amang ano isupay kit di ti pakaikatanta. Agkalma kalaang ka di, Mare. Saan tama isagmak, takanayon mo't nga agan nadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pa ilaeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa'y, Craig. Nagyamanak, nanang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nanang, imawawag ka din ni Fatima kada kayo. Kung ustamot nga ta ni Jabro. Ay, saan nga ron anak ka? Hindi na pa'y reply ang dagiti text ko kuan na. Oray siyak nga rod, nanang. Medyo madanahagan akmatay. Amangan ko nak no dadakasa na pasama kin ko anay jay. Eh, sapay lang kumaataawa na nakaw. Ay, adamo ka din ni Juday tamang kita kin kuan na ijay. Ayun, at da ni Mari Judy. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka no ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man. Tasarud-sudin na ni baka na no, kumusta mo ito ni Fatima ijay. Awan pa'y sa mo in pau-pau na akwarta para kadagiti ubayin. Awan nga ro, nanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagitan anak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagtaw, no anya ti ibaga ni Saryukan kawan. No kasta? Saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga ro, pare? Oray text, awan mo't lang. Isukit din ti maysa pag parparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, amang noon pa yung pupawit na kwarta. At damat kiti kwarta kagas-gastusan mi kadagiti ubeng, pare. Madanagan aklang. Tadyak mo tin makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo tin ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idi lunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat salud-sudam no kumusta mo tin ni bakit ko ijay, pare. Sige. Sigurado nga umawag tuman ng dayjay no day off na. Itiksnak no kasano pare. Tapno amumi mat. Oray ni nanang amin kat di na kuntakan. Un pare, di ka matanagan. Tapa kumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to kuntakan na ka. Ay na, agyaman aklaw na pare. Urayag na ito ha. Sapay la ko ma. Tagparignamat tan ni bakit ko. Day of ta entun bigat. Anya ti plano, Mare. Mapantamanan iti sigud a pagpapananta. Pasensya ka na, Mare. Ay nawaw, apay magpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Ada nga min sa bali alakad ko inton bigat, Mare. Ay, kastaya, Mare. Apay, sa dino ti papanam. Basta adda, Mare. Kita amang ano adda mo ti ka-date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kaasimot jay tao, Mare. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo di makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray chay? Nobyo ng samot. Ay. Madi tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man.
Atay ta, nakita na. Sigurado nga umasdig Dayjay. Anya ti aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, sino di ka holding hands mo? Foreigner mo't Dayjay, mare. Gayam ko laang dayjay, Mari. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay, kwa, Mari. No anyaman tinakitam, aguli magkalatan. Tano saan, talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom Dayjay, anya? Ditakan. Agur-urayan tigayim ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, Lakay. Nasaya at Mike, tay mawag kan bakal. Ala, pasensya kan ano nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang Lakay. Okay lang bakal, mawatan ka. Okot, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at Mike, at dati di pagkadalan da. Adda pa'y allowance da? At dapay, already ka pa lamang ipaw-ek. Ay ungayam, kaduang ka din ni Mari Fatima dita. Wan? Saan pa'y anagaw-awid? Madanagan nga minan ni Pari Grikin ko na bakal. Ha? Apay ka no? Tadi na kanumot nga min awagan nila kay na. Ay, kwa, Lakay. Nasaya at latamat, di ka sasaad ni Mari Fatima ditoy. Bayam. Ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakada akmot laeng, tagi na naakmot. Unay kan, Mari Fatima? Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo Apay ni Greg. Ay, saan ka kanumeten nagparparik na kadakwada, Mare? Apay, dayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, Maray. Ala, siyak pa'y tawan mo na, Mare. Kano ata nakita kijimol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman tinakitam, aguli magkalaeng. Nay, kita Mare. Amangan no inton madamdama kat awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidek. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta ngay pare saryo? At dadamag mo kini bakit ko? No kumusta mo't nga tan ije balasiw tao? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ije kunan ni bakit ko parang. Apay nga rin asaan nga umuawag. Day tati jakon sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon kunanam ngamin at agaws. Hindi ka matanagan pare. Ibaganan to kano kan Fatima ta umawag kin ka. Ay na, agyaman aklaunay pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo Wan nga rin pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti ubing, sang kadamag dati inada. Di ba, Alay? Makatawon laengan kat malpasan di kontrada ta pare. Agawid ang taon. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak aya, Greg. Nanang, masapol ang may confined ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor. Kan amangan ho dapat at duma problema. Iso amasapol ang maure ti resulta ti x-ray na. Ay, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag ko no umawag ni Fatima. Aon sa amatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isumbat ko ken ka. Tauray siya. Di nakmatlaang kuntakan ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kasun ti dua aputot mo, ijay balayaw. Amangan no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo. Talaga adyak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumagat ibagana kini Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ka nung aron pare. Masapol na ti antibiotics. Day taki deng. Asino tinagbantay nga iti ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglangan at naanos ni nanang. Nanyamit ti mapaspasamag idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahan na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibagablatakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno amuna ti mapaspasamak kadagiti anak na nga inbati na dito Pilipinas. Anyat ibagam aya.
Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka? Ay nawaw, talaga ka di nga wan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim iti Pilipinas, mare. Day talaang ti ibagam kanyak. Ada ka no iti ospital ti anak mo, mare. Ada ka no pneumonia na. Adamot ni Greg ichay. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Manmanumot ti inaakasta. Sana ga po ata ada nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya ko mamatla ang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititext no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awan mait anak ka. Nakaruwar tayon manipod pagagasan. Awan lakta. Muray siya. Madanagan akmulaang. Amang angki di no naulaw mo tingag paiso day jay Fatima. Awan samot din lamang nga umawag pa dyan nanang. Kasaritam tuman ni Judith ako mare na. Ang mga nun ni Judith, ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababainak pa yung harukin ni Paris Areo. Ay, maawatan na may siguro. Ti ada sitwasyon mo ita, anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Dito kay pelang balay ha. Takadwa dagiti ubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Itiayan da Paris Areo. Damag ko kat nagawid ni Mari Judith. Nalpas ka numot ti kontrata da. Ay, nawaw! Si Mang Putin ni Judith, kunam! Wen, nagawid ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y nagawid. Saan ka day? Ang naggidandaan nag-abroad iday? Wen, nanang. O di, naggidanda ko mamait ang nalpas ti kontrata na. Day tatikay ko sa ludsudan kin Judith, nanang. May mayat ngamin no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa ludsud ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Di namot kay ti agawid, paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak man nalpas ti kontrata yo. Uwan, ngamjak mo, iti dayjay ako, mare. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Anyat kahit masawan, Mare. Ay na, inulaw ti foreigner, ijay abroad. Anya? Ada ka day-date na numaminsan. Ang amno damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damay. Anya? Apay nga talagang imbaga, Mare. Ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng. Ang saan mo't napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi dyan, babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli ko tanak yun, nanang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam at di na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin dyan, bro. Anya? Dahi tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid, nanang. Ay no kasta, in-renew naman na ti kontrata na. Dahi tati dyan ka mo, nanang. Ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalagkan panagayat ko para rin ko, ana. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ure awan ti tulong na. Ay, nablo kunday jay ababae. Ipagarup nan samot ang nasaya at tikas tangar aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang, pare. Agtuko ka. Pareng, saan ka man siguro abising? Saan mo't kiti, pare? Apay ka di. Kaya't ka na akong style. Kaya't ko ti makiistoryakin ka. Amok na may na nadagsan ti pagdaldalanam ita. Ay na, nasaya atak lang, pare. Awan rumba nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulam ti tulaw? Ano ka sa sarita? Mapanggalang iti balay. Ano saan? I-text na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman lang lawan ay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na.
Anya pa lang tar aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. Saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di nakawagan itilakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwinaswas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalukwam iti abroad. Katkas na ko nakita nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dayo balay. Ang At dayo balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pinapalabas atawan ngayon sublik ijay. Iso mapangkal ijay. Nay, nagawid ka mo't gayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak. Apay akas jay matan. Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg. Iso akas jay ti panagsasauna kanyak. Ay, Fatima, di ka man agpapabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka iti biyag ko. Amom, si kamot laang tinang perdi iti panagtalok ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo ijay abroad, ah? Awanan ka iti baen? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom, Fatima, naasyanak iti asawam. Jakon kaya ti agilimed. Iso nga inaramid ko ti amok a husto. Kat no dayta ti pangguraam kanyak. Saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbangak iti daydi abalay nanang. Dayta tigad na abab. Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaeng ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala foreigner pa maor. Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Ita kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken ka anak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuan. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dasa pakalaunay mailisa anak ka. Ay nawaw, di mo't inbagak kada kayo nga adda ti training ko itatatang. Naawat ka nga raw, di ti trabaho nga inaplaya, manakaw. Tatang, bareng mayat ijay Ayun sasaya atang. Kasta talaga ti aramidak tatang. Anya ti trabaho mi jay nga. All around tang. Nawaw, di masabol nga adala mamen. Ayun Ada ka no ti makalawas at training ko kay. Nagrobot ka nga raw dahin. Tapno di ka maladaw ti training mo. Agan-anad ka anak ka. Karen, mabalin ka ti asika ti mangisuro kan ni Lisa. Ha? Kas makita ket makaadaladagos no sika ti mangisuro ken kuana. Isurom dagiti rumbeg nga aramiden na.
Amangan mat, no? Patsyak akabailam nga isuro dagiti rumbeng amaamuan na. May sakamutket kadagiti empleyado ang mapagtalkan Karen. Ay nawaw, bulaan nakmatan, madam. Saan met? Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tipod no. Ala, siya kung ti makaamukin Lisa, madam. Agiyaman ako na ikin ka, Karen. No kasta ka na yun na mga no maipromote ka meten. Kaya't kulaunay dayta, madam. Iso lalaingampay. Tapno gumatumat ti posisyon mo. Adto'y ti handbook. Anya ti aramidak, madam? Ay nawaw, anya kumapay ngay, basaam adda amin nandita. Ha? Dayta ti aramidem itang aldaw. Masapul nga kabisaduam, tapno ammom ti aramidem. Okay, madam. Ijay krurum ti pagbasaam, tapno saan ka maisali ditoy. Kas makita met, adu kami nga agungunay ditoy. Owen, madam. Nag-overtime kayo, mag? Ay, makabanog nga ro, tatang. Ay, nawaw. Trainee ka pa ilang ang pinag-overtime na kan. Italaang mutkit di, tatang. Saan nga minakayat ni Madam Karen nga agawidak, aging gaadyak na basa ti handbook nga inted na. Day tamo tirigat na no, adat ni boss mo. Saan nga iso ti manager, tatang? No husto ti pan nakaawat ko, may iso ka no, ti team leader me. Saan mo siguro nga stricto unay? Day tangarot ti parikot, tatang. Umuna nga aldaw ko pay laeng madlaw ko akasla istrikto day jay akaren. Nakaungungot pay tang. Anya? Ang jak amo ang mga nunaanos gayam, italaeng ngamin anakadwak. Ay, wag. Adda na iti tattao. Akasla na ungat. Ngam no mamamaw. Nasimpa bagayam. Bareng saanin nga agungot intun bigat tang. Sapay la kuma ta kamali ti atap ko nga istrikto dayjay a Madam Karen. Naibusan ti Diyos, Lisa, agtimplakan. Ay, nakaidulinan ti powdered juice, madam. Ay nawaw, awan ti common sense mo aya. Ay, agsalsalod sudak laeng, tadyak kayat ti agkamali, madam. Amangan no maksayan pa iti sweldo. Unay kamatan, no awan ti makitam dita, mapan ka mga laiji bodega Ay, di susingay, madam. Di mo makita tagbit-bitin iti sangwanam. Makapaasar ka mat. Narigat ka maisuro. Ay, pasensya kayo, madam. Makiupat nga aldaw ko laeng ngamin ita. Diyak pa'y kabisado dagiti rumbeng nga aramida. Ay, saan ang mabalinti kasta? Usaram mat ta common sense mo Damagam mat ngamin aminon. Saanan ang maulit, madam. Mabuteng aklaan ngamin ngagkamali. Ala, agawa amon ti agtimpla, tanaibusan ti Diyos. Kita di ka man agbunto-buntugan. Saan akayat ni Madam Anali ti nakabumbuntog nga empleyado? Ay nangag ko ti panagsasawom iti baro nga empleyado, Karen. Ay nawaw, anya manan ti parikot mo manang kunay. Ibabain mo matipadam nga empleyado iti sangwanan ti ado a customer. Tabarang agnakam. Narigat ang masurwan day ta Alisa. Tadaan mo na kat nga rod, kan may kaupat nga aldaw na laang ita. Di na pa'y kabisado dagiti rumbang aramidan na. Ay, saan arason day ta? Ay nawaw, uray si kamot di agdadamo ka, di mo matla ang amono niya ter aramidam. Damag ka matla damag iti team leader tayo ide. Ay na, masapol nga aramidak ti kasjay tapno makaadal damanang. Mabalin mat nga isurong ida asaan kang agunget. No awanan tinasayat nga ibagayo, di kay manaktak. Agdalos kay ki din iti CR tapno malpas matan ti trabaho yaw. Saan aday ta makibibiyang ti paglaingan yaw, taamok ter aramidak. Makapapanugmat day di Alisa. Ay nawaw. Sino Alisa? Di baro nga empleyado Abi ang kastaw na mo tiungat mo. Kasano, kat nagrigat ang maisuro lakay. Makapa-stress. Ano sama? Gagangay na, takas na ko nam itay. Kat kabarbaro lang ng empleyado. Talaga masapol ang maisuro. Nasurok ang makalawas na ijayon. Ngam kaslag dadamo pay laeng. Di na amot aramiden na. Ano bakit? Kasta talaga. Makaadal to ka di.
Kaanon tupay? Unay ka, mawatam kumamot ka. Tinapatid ka saan asadot. Saan asadot ngam saludsuden namat ngamin amin? Saan mat amabalin nga inaldaw nga isursurok ti aramiden na? Apay na nakaw. Itay pa di ka matagtagaray. Kan kaslag sang sangit ka pa. Adan samot parikot mo. Kasan umot ngamin tatang. Imbabain nakmanan day jay akaren. Manay, Saan nga iso ti pinakabos mi? Ngam no agsasao ay na. Kaslak kasadot na ti mangisuro kanyak. ay nawa. Apay nga kasta. Diyak man amo tatang. Tunggal agsalud-sudak ken kuana kat makaunget. Common sense mo't kunana atagos kanyak. Para kanyak, masapul mo't nga agsalud-sudak. Tapno sa anak nga agkamali tatang. Nukas tapot lang. Nasasyadog sa apul ka dito sa bali a pagtrabahwam. Sayang mo't tinarugyak tang. Kung nga mamakan mo no isuti pa ka stress sa manak ko. Awan mo lang serbina. Bareng addan to pagbaliwan na tatang. Narigat ang trabaho. Nukas tati ka trabaho, manak ko. Umay ka pa'y man dito, Elisa? Apay ka di madam. Adda ipaaramid yo? Apay akastoy ti sos ti spaghetti? Apay ka di madam. Umay ka, tara manam. Ni, da kami kan ni manang lovely tinangaramid iti dayta madam. Iso tinang timpla ngamin. Ay nawaw. Saan ka di nga imbagakkan ka nga adda ti standard ang masursurot? Owen madam. Iso mati inaramid mi. Nasurok ang makalawas mo ditoy. Ngam kasla di mo latamat amo ti aramidam. Madam. Inton sumaruno, di ka agpakalaingwan. Saan mo't asyak Ay, di ka nagpalawag. Maminsan pa'y ngagkamali ka. Ibagakkan madam, ta ikisay na iti sweldom. Sayang ti ingredients no kastoy lang ti aramidam. Okay ka lang ka di? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam day tama ng koni. Ay, makapakigtot kayo mo't. Siyak nga rod, ading ko. Nangag ko ti panagsasaw day di akarin ken ka itay. Aglablabos mo't tan manang. Ay na, sipod pa'y idi kat kasdayan day di a babae. Awan ti anus na ang mangisuro iti pada na nga empleyado. Isu aji daduma kat di dan intuloy ti training da. Tunggal agsalud-sudak ken kuana. Agunget manang. Nasingpet lang amin day jay no adda ni Ma'am Anali. Ay, no addalaeng kumati daduma a pagtrabahwak. Ala, bayam, ibagakto ka ni Madam ti kastang aramidan na. Ay, manang saanen. Ang mga nukarkaro aguraen na. Saan? Aramidak daytoy, iti kasta kat ada pagnakman na. No agsasao ngamin kat kunamlan asino akalalaingan ditoy. Kumusta mo ni Lisa, Karen? Mano alawas na nga agtrab-trabaho ditoy ngam kasla train nila ta madam. Apay ngay. No daduma kat narigat mo't ngamin ama isuro madam. Saan lang aday ta? Nakabumbuntog pa'y. Ano sa mon, Karen? Kasta talaga. Bareng makaadal tumatlaang. Sayang lang ti ipapasweldo yo ken kuana madam. Nukit kita ikit kasla disidido met nga agtrabaho. Wen ano adda kayo madam, ngem no awan kayo. Ay na, di na amot araramiden na. Saludsuden na amin kanya. Ikampay iti makabulan, Karen. Adda ngamin at talaga dagiti empleyado amarigatan nga agadal. Tinapatag ket nagagitmet ken araramiden na ti kabailan na. Tapno maadal na dagiti rumbeng nga aramiden na. Ayan day je Alisa manang koni. Nagawidan Ay nawaw. Nagawid asaan ang nagpakada kanya? kat no awan kamot ngamin itay. Uray inuray nak kumamot. Di mimat ngamin ammo no anya oras kang agawid. Talaga asadot day je babae. Narigat lang arudan a maisuro. Kastapay ti ipakpakita namot. Marabyan met no urayan nakapailaeng. Ay na, di mo kanunungan ti aramid day je babae. Talaga makangag day je Alisa inton bigat. Jak magustuhan ti kastang ugalyin na.
Ay, madam, mabalin ka day ang makasarita kayo? No saan kay abisi Saan mo't kitdi? Apay, anya ti ibagam ko ni. May papan itipada mi nga empleyado, madam. Asino ti dakdakam atem ko ni. Ni Karen, madam. Oh, apay ni Karen. Ay kwa, awan ngamin anus na amang isuro kadagiti baro nga empleyado, madam. Kanayon anapudot ti ulo na. Ungtan kan ibabain na pa'y dagiti trainee. Anya? Day tati madmadlaw ko, ngam italaang ang nagpulungak, madam, tanalabas matang tikas day at rato na kanilisa. Narigat amasurwan kun kunana, madam. Nasingpet kan na anos laang ni Karen no adda kayo, madam. Ayan ni Lisa. Kayat ko ang makasarita. Ay, adda iti kusina, madam. Sige, sige. Ibagam, taumay pa'y dito'y office ko. Iti kasta, makapagsarita kami, adwa. Pasensya kan ngam awanan ti mapasamak a promotion, Karen. Ay nawaw, apay ngay madam. Wena, takas dyan mo't gayam ti ar-arabidem. Anyat kayat yu asawan madam? Saan na nasaya at tikas dyan at ratom iti padam nga empleyado. Saan aga po ta expert kaan kat ibabain mo mat idan. Nakasaritak ni Lisa itay kat naibaga na ti amin kanyak. Kasanumot ngamin madam. Talaga narigat ang maisuro day jay Alisa. Di mat imbagakken ka nga anusam, taagrugrugi pa'y laeng. Di yu ammo no anya ti pagdaldalanak iti inaldaw. Tapnula ang maisurok day jay a babae. Iti kasta ngay naramid mo, napaneknekam, asaan pa'y ang mabalin ang may promote ka. Anya? Saan pa ay, tama nga no maipromote ka, kat dumakkel matan ti ulom, Karen. Amangan ket di no panunutem asikan ti kalaingan ditoy. Anyat ko na mitahin, bakit? Awanan ti mapasamak a promotion lakay. Ay no, apay nga. Day jay Alisa ti makagapo. Lisa. Di baro nga empleyado, saan ka di? Day takat nga rod. Kabarbaro pa'y laang ngam isukit din ti gapuna no apay asaan ang matuloy ti promotion ko kuma. Isupay laang ti kinanunungan ni madam kat narigat lang arudan ang maisuro. Anya nga rodon ti plano mita? Agresign ako na Anya? Agpanunot ka pa man anay bagbakit. para makita ano anya ti pagbanagan day ta restaurant no awanak. Ne, apay adi ka nag-uniform, Karen. Saanan ang masapul nga ag-uniform da tao? Anyat kaya't mo asawan. Agresign na kon madam. At to iti resignation letter ko. Effective itang aldaw matlaang. Okay. Sige. Day talaang ti ibagayo madam. Anya nga rod ti maaramidan mi, no kayat mo ti agresign. Di na magayam lapdan. Sige, sige. No awanan ti ibagam, Karen, mabalin mo ti pumanaw. Dagiti uniform, di mo liplipatan nga isupli. Kat sapay lakuma, ta maanusan da ka dagiti agbalin to a boss mo. No adda manan aplayam at trabaho. Mayat tiisim mo nagawin ita. Wen taawanan tinakaungungot at trainer ko tatang. Awanan ko naman. Awanan ta nag-resign ni Karen tatang. Ay nawaw. Sino ngayon ti may sukatin ko na? Addan to ka no tang. Katsapay la kumaa, tanaanos kan nasingpet ti maisukat ken kuana. Iti kasta, awanan ti pagbutngan dagiti sumarsaruno nga empleyado nga i-hire ti kumpanya. Abe kasta ti lang managawid bakit? Kumusta ti na-apply mo trabaho? Sa anak anaawat lakay. Kung naktumot yun ka, agpanunod ka pa'y anay bagsak pa'y nga agresign ka. Ti amok kat lapdan ni madam ti panag-resign ko. Saan maggayam? Iti kas di nga impakitam. Alanganan, nalapdan da ka. Basol day jay Alisa. Ay nawaw, di mo pa basulin ti sabali a tao. Kasi kamot lang ti makagapo. No apay ang napasamak ti kasta.
Di mo pinanunot nga idagrugrugi ka. Kat addamot tinangisuro ken ka. Awanan pagtrabaho. Pagadalam dayta napasamak bakit. Di mo nga min irurumen ti katrabahwam. No ammom nga agdadamo, ano sa maisuro Amin tayo matkakasta. Nang runan no first time tayo iti trabaho. Masapol nga damang isuro, iti aramidon tayo. Ay, nawaw! No nagkamali, wano nagbidot ti padam nga empleyado, di mo ibabain kang di mo ungungtan. Isurom kit di, tapno makaadalmat. Laglagi pang asinurwanda kamat idisika ti agrugrugi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat masapul mo, Mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagak mat nga ano sampay nga urayan, Maray. Naa, aginggat ka anaw nga agururayak, Maray. Ayan yang arod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, Maray. Binarat mo lang arudan tilakok. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agururay tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti sao. Na, grabe ka, Mike. Kaslasaan tanga gayam iti kastanga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, Maray. Nay, di ka madanagan. Tabayadak today tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim Di mo dadaulan ti ardaw ko, Maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti ada utang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay hunggayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa, nana. Wala, ta sa amo nga min ang makaawawat day jay babae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan, nana. Kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan, nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kini Manang. Nanang, hindi pa may saldo at drama tilingdinggan niyaw. Wen ata iso matiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang mat. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawan day ta, napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangeg mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan. Tiwad pa'y agbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangegmaw, isuday jayan gardaw. Mapangkaki di jay garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo.
Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakat. Ay nawaw, nakapikpik sa maunay taradyonan. Napigsayamat. Saktulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kide iti ayanda, dulpaw. Ah, apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama dengdenggan na. Ha? Sikalatan ti mapanditayan ta. Kumarim mo't san ka di. Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anda ka diti di yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagap, dulpaw. Awanan ti adu asalud-saud. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Anda ko ba ti bibiyang mo? Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan Adan sa utang mo, adak amma. Adto yun ti sukagat-gatangan nyo, Nana Helen. Agyaman naklaunay, gini nakaw. Mas daawak man, Nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdangag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad nga agbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yo, Nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaisaw, Nana. Iso apasagidak man, bareng makarik na ka agbayad metan. Mano abulanan nga agururayak iti bayad na. Naa, amo nga agdengdengagak iti drama. Gusto nanang, pag inanain nyo mamutila pahag ti kabalayo ha, ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggan nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina No adda ti utang na kin kananang, mapan mo singiran ni Jabalayda. Sana kastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw, ngam talaga atiwad nga agbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na, jaklata kuman inlako dagiti lakok keng kuana. Ay nananang, nasaysayat lata no makisarita kayo malingkin ko na. San kita day tagpimpin na sagit aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw, amok ti aramidon. Hay, nalpas mo ilaangin ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapul anak ka loudspeaker wag dengag kayo iti drama. Ay, wala sa anak apa atew iti dayjay ako marek. Nya, Marik na kay apas pasagidan nak. Babaan ka dagiti drama adengdenggen na. di drama may papan ka na kita utang. Isumula ka na yung tidingdenggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko na. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak topay kat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan Nana Lina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung Nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo Bareng mangagmulaang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis a simple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, Nana. Ay wala, tasaan mo ngamin ang makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo nga minti makagapo, Nana.
No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag mat pimanan anagururay ti gayem mo nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, at tagdakan Gine. Aday ta, mangrugin ti drama at kayat ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw, apay ka day. Apay ang masyapul apig saam. Apay, napasagidan ka? Ay, drama laeng mo day. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida, iti day jay adrama. Kagurgura na kamat ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Adday ka. Ha? Siya ti kalkalabanaw, ha? Ay, gusto day ta, Nana Helen, Nana Lina. Ha? Saan ka kabutang? Daytoy mati para kang ka. Na ikaw, di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto day ta, Nana. Nakababain ka dali tinumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandaluan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo mat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabak at mutkat. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabay ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko laang ti karbengak. Anyan tulagan, ti panunutin dagiti tattao ang nakakita itinaramid yo. Ang mga no ibagada bakit kayong ngam awan mo't manak nakem yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot miita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingil. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, at masulbar ti parikot yun, agpinpin na sagid kayo nanang. No agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, titalaan. Sa dino adi talaang, api akas tamot ang tangiwat mo. Asos, agdardara man. Ay, wawang bibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pang naasip, tagulay magkalata. Asos, dahi tatidyak kayat kin kakay. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalod sudak laeng. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas na timapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Di kan makibiyang. Tamok mo laeng. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiyam. Amamu kan dulpaw. Amamu kaunay. Makamu ka man laengan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Wala, tama nga no aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen, di tasango. Nagapad ang amin kat dito istor ko, di na minsan, kat nagrigat da, am anawa. Ano kasta, tigayam kumari na tinakaapa na, iso akas de tilangan na nagawid, idi na minsan. Ay nawan, tata, nakabutbuteng no agapad da. Kaslada aso kan pusa, awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwad ka nung agbayad. Idikwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa panarigat ya ganawon agpada naturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amo kon Lina, Anya ti among si Kadulpo. bayadam gamin ti utang mo ti kumarem.
Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yun. nagpulong da dyan Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sango ti istor na kat. Kasano ko makabayad ket awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Darigat agul-ulbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak? Ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday ta nga utang mo, tinangrugyan ti diyo na kinaawatan. Ibabam ti pride mo. Tas ikatayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wan amok daytan. Nasayat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wan, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipada siya, nanang. Da kayo ti mangibagang agpasyar da dito Tapno makapagbanding tayo Bayada kunti utang ko, Mari Helen. ay dawaw, agyaman aklaunay amaray. Adam laang gastusak. Ay, siyak ti rumbang agiyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang ang makabayad Tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni apagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apu ko. Kayat ka di asawan day ta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray. Napakawan na kan, maray. Wen maray. Kasi na, napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, maray. Di mabalindaman ay ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mat nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan Tihiwad mat ngamin ni Nana Lina. Naga daw arason na no daduma. At least adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang. Napasagitan mo. Iso nasayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya. Wen, kinapudno na. Umay agpasyar da beya inton Sabadaw. Ay kat mayat Nagadalan da adwa tinapasamak. Sa di naman te papanam. Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tabalay da ita. Ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kat agawid kan tumanin nga agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno agkinabil kami manayin. Siguradong laang. Na, awan da pa'y mo, maray. Awan pa'y ngarod maray. Ni gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiting aglutaw. Iso nga rod anasapa ak nga imay, maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod taniyog maray. Awanan da dumag nga igad mo, maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga rod, maray. Mapan ko alaon ti igad may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamo laangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay nawaw! Noan niya tin karim iti padam a tao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa.
no nailawan ka man ang nagbidot, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.